Hakani ke jingla ya kendu yo menteri rangba ke jala leadon lang UMDC ke GHADC uba aibor shadam hakaba ke HBDRF bat ke LNPRC kila Dawa ba kilai pohon riu teli ki Shnong ki badan hakaput kidai pynhap hapo ke jala Meghalaya. Ucaman ke HBDRF uba chanda me sungo ulong Bahak kecil kendu yo menteri rangba kinu yalam nekilai pohon riu teli ki Shnong na blok 1 kila Dawa ba kesoka Meghalaya kamdai banyasoya ke MOU ban pen betput hakawat baar lada ke sorkar Asam kamtre ban pen pai biang yakini ki Shnong khasi penar sha Meghalaya. Uba chanda me ulay yathu ba menteri rangba ulabu jingkeli yakinu yalam hatu kini kilai pohon riu teli ki Shnong khasi penar kidon hakathup jongka kaipon balapan kre da ke sorkar Meghalaya hakasnam arhajar khatway bat ulakan turu yaki ban pen biang yikikot kisla hakabayade ba ke jinglong tra yaka khendo. Uba chanda me ulapan tipru ba menteri rangba ulakan tu yaki bandan bentalang bat ke sorkar jala haba ke regional committee kalik jurip yaki Shnong kitau bat ke sorkar Asam kenang ba ke jinya keren pen betput kan long ke bayat bet yaranti. Kalba uba aibor shadap ulong bakatan blok 1 kadehi ke benta jong ke Meghalaya hakapor badang yo ya ke Jawa civil subdivision hendrai tang kumba kat tu ke Nipur lapen kendria Shakamikar Hills bat North Catcher Hill district bat menta lah nyo post nemtam ki Shnong khasi penar kiladon haka district Karbi Anglong. Nomor balai ba ka blok 1 nadu kapor ndai thai ke dei kapar an parcel Meghalaya hakapor ba ngiyo ya ka Jawa civil subdivision ndai tang haki kato kan poron hi la transfer jubori ka sepo ka Mikir Hill and North Catcher Hill district te nakaliang gajongi ni sim ya ka kabu nomar ba mentang la adap nyopo senam tam ka jingdon jongi sepo jong ka district Karbi Anglong te daka direction jong ka central government yaki both government Assam and Meghalaya to resolve ya ka deka border dispute te nilawan cha Chief Minister Brom jongi ba ikerpari u ba unwan rabiang ini sha po Meghalaya tang katai mandri transfer hoy kalong tang bandri transfer ya ka block 1 po Meghalaya te malay hagano kanong rim ngi kwa bandri transfer ka nong rim ka bang kwa bandri transfer ya ka block 1 po Meghalaya kinong Shnong gi badon hangte ki dei tang ki penar sudah ka khenkur ka khenjai ka khenkur ka khenjai ka tin ka thalit pan na dong sadong ngi ngilong ki ngi wan ka jai pen khasipnar ngi ka khenkur ka khenjai kalong kumkipnar ki Shnong ki tha da kispa snam dalej bisit hangte phin yo i ka nong rim ka ba e ka ba gidon ki so ping gidon ki so phan ki bala slam ba te kila song sepo nyo pho tam tali kisnam gila song sa tai sepo mikir mentala long Karbi Anglong West Karbi Anglong district kila im jinjar kila sha pun sitom la ter kinum yo shu ya ka hok long bru man bru kum bayo gi pat ki Shnong ki thau yakne la ter de ki omtang ku mu shakri hinre kum mrao nagata ka dau mla shu ban sha ya ka ne ka jing sha pun sitom habro kiliang kajing sha pun sitom manhang ne pila yo I ba kadon kajing ja kum bar nai dunai e hapo khanduli na kajing ja ka badon hapo khanduli ka reflect par chagitai gi thau blok chagika blok 1 jungi bro koi kinum sha shu ban le yo le hat kim sha shu ban le tre lengkha habro kiliang wat hagapor bapang ba sitom man le wat dawai ro kinum mai lat kila don ka root blockage nagata ka daw ba nisko don bok hagabukum gana kapor ya ka ba ka sarkar ke artali ki सरकार का आसाम गवर्नमेंट बट मेघालय गवर्नमेंट दिखवा बन पंबेज नो यो पोट उसम ते ngiwan kerpat yo Chief Minister Brom jungi ba un retransfer ya kene ka blok 1 cepo Meghalaya tang katai ki Shnong benar borok kidon live pun rutili ki Shnong ki hab hapo ka elaka labang nang phelut pangam raliang udoloi hagapor munshwa ta udon bale umdon namar ba yagari jantia la itho ya ka kum kari khat ar doloi life house im kastin Meghalaya bro ko wei galong kupta te snewbok ba hasnam jijar khandai spa san phoi la transfer jubore ka stai la upload ki dostor giriti udoloi umdon shu menta te nagata ka daw ngi kwa ba kuma ngilong binong Shnong gi badai na ki jai do khasipnar ngi kwa ban
le phai biang sport Meghalaya ban im ke tin ke telit ka na haborok kilian